Kajing penmena ka balami naka office yang USDO ka Peninsula Civil Subdivision halor kajing kut ka surok batua mau ka bajur ha ka surok Shillong Dauki ha ka change arpesan plus arspa ka balaplong ya ka surok ban khang kerdepno ya menta harum ka shnong lain lingkon. Kat kum kajing pentip naka NHIDCL ba kan samaramon ban penbiang ya ketika surok kan simpor hakini ki kinder sngi ban pendem namar kata naka benta ka shnganyu pajba ban khanglat ya kinu kinu ki jingjia ki basniu naka ni ka surok Shillong Dauki kan khang kerdem no ya ki pajba bat ki kali ki bayan nadu ka shnong lai lengkot ter nadu kani ka kenti ka bamenta hadu banda pen menapat da kumwai da ka bor senchar district labtha ya ki briu kan thop ya kinong jungok kai perthei ban om ya chu lengba naka surok Shillong Dauki kila ban sim ya ki art li kilat ki bakila ban ya kata naka surok Shillong Sora Sobar Dauki bat Shillong Jawai Amla Rem Dauki labatha ya barok kinong lek kinong wan bakin kiar naka jinglek lengba naka surok Shillong Dauki palat naka shnong lek lengkot ha ka por ka balakhang ya ka surok bud ya ki lenti pen phai kali bat ki jing patha ki bala pen mi ki pulit kinong penyat kali trafik bat kinong trai jongka NHIDCL pen kena lupa ya ka jinglek lenti ban pelaj por khambun ban ya trai lang bat ki bor senchar ban pensngan ban penyat renti ya ka yeng ki kali bat kasngan upaj ba pentip mardor syakinong tray bakerki da ka bafun hau number iway ar bud ya kijing maham syapang kasun meneng balapan mi da ka Indian Meteorological Department IMD layo jing tip ru babarok shilenter ketika surok na laj lengkot ter kajing tua bat hap mau om tang shijaka nrei barok shilenter lapau ru bahak ho iar ka wei na kapuk shilum ha kajing senjor ka kendau kala tuj syapo Saya kayak dengan hot hari ini itu. Kita bahan tak kena lagi kita. Lagi ini namun ini namun. Belum perlu.